fatora neza kubabara kurababaza nyawo gutonekara kutaroza bahurero muramwumva sawa ari nyinamo yawe hati mbega mwananje we hati nyamara mwananje ntumbaririke kubabaje wama wicurigira murakorera musitani ndokojyane gobozo kokanyage wenzo birebire ntibizindimba ntabohoraho yabaye nyinawe wakamubarira mwananje we ati sigaho mwananje tega amatwi nakubarire yubawe yigire kivine ati so wawe mukuwera mwananje we yaravyotse mu gitondo gutabara ngo urugamba rwatewe uracyari ni sawa kunyama warababaye ni sawa Nando kubuza gutora. Jesus akira nawe nongeye kugendera muri komine ya Butaganzwa aho twagendeye Mutama batazira rugwe. Uyo Mutama rero Mutama yamenyekanye cyane mbere n'abarundi benshi mu gihugu basigaye bamuzi Baranziho. ababa mu mahanga baramuzi Baranzi. Yaho nibuka baramaze. ego uno munsi rero nkaba nafashe ingingo yo kwishikira ku rugo rwa rugwe aho nasanze afise abuzukuru benshi cyane n'abuzukuruza ari nacyo gituma twafashe ingingo yo kumusaba yuko twongera kugirana ikiganiro imbere y'aho tumenye amateka y'uyu Mutama. Rero ikintu cya mbere nashaka kukubaza Mutama Rugwe, none wewe uribuka igihe wavutse? Iyo navuze kera ku mbirigi batariga kwandika. Mu gutangira kwiga kwandika haje umuzungu yitwa Kanunika umupatiri niwe yigisha ijambo ry'Imana ngo A B D F wapenya ibyo nyugutu yaka abati. none uribuka umuntu yatwara ico gihe uwo ari we? Hatwara Busokoza none Busokoza ko ari mushasha yari umutware? Yari umutware wa zamani. Mugabo umwami yari Mwezi Gisabo. Kuri Mwezi Gisabo aho rero kiguyeko. Wowe rero warutse hatwara umwami Mwezi Gisabo. None twavugaga yemwe ko Mwezi Gisabo yatwaye mu 1890 n'ibindi ko ariho uba waravutse? Kewe navutse kera cyane kuko hamwe umuntu aza kubeshya jewe naruse kuri uwo muzungu Kanunika ndi umwana angana n'uyu. Urya w'imyaka 10 nk'imyaka 10 maze rero icyo gihe aratora baza kwiga
batora umugabo mwene wacu yitwa Ndwenga, atora n'uwundi mugabo yitwa Yusho, atora n'uwundi yitwa Saberiyo, baragenda kwiga. Ibyo rero baramenya, bamenye rero baraheza barabatizwa, babatizwa bahejeje, bakaba rero babaha ibikorwa byo gukora, byo gukoresha kwimba ibinogo by'amakawa bya kera. None wowe urahazi? Oya tunanze. Ibinogo by'amakawa, kwimba ibinogo, urunogo rurerure, ucokerayo tukagerwa. Ukaheza rero inka zari nyinshi mu Barundi, baraheza bakaza gutora amase, ukarunda muri Nyarunogo, ukarunda muri rwa runogo, ukazuza ibinogo 50. Ibinogo 50? Ibinogo 50 ukabyuzuza umwabo w'inka, amase, wahuze n'ikibando gutya. Ukarunda ikinogo kikuzura, ukacufata akagako ikigiti, ugashingayo gutya. Ikimenyetso cyaho rero uzoshinga umuzi w'ikawa. Umuzi w'ikawa? Ushiramwo umuzi w'ikawa, ikawa ushiramwo, ukashishora umuzi rero muri ya matari y'amukuru. Yego. Ikagenda gutya. Hanyuma rero ushizeyo, ukacufata akagato wagatizeyo, ukacupurira. Ugapfurira ukanoza. Aho uzojamira rero ya mibyaro y'ikawa, ugashingura ka gatego cyane, ugakirongozayo umuzi w'ikawa, ukarongoza gutaha. Iyo kawa rero niho ubona zarambye, burya nyinshi za kera. Zemba umenga ziriko zirahona bazanya nyinshi. Izindi nshasha. Mugabo icyo gihe mu gutera ikawa batera hejuru, ntibazi kera uko byari bimeze. Oya, biba hejuru, bagapfa kayo umuzi w'ikawa, aho bawutoye na ya mase ntayo bagishiraho. Oya, nta n'uwabo bashirayo, bapfa kurongoza nyagana, bakabona Imana ibibwira. Kuza turabigisha. None uyu mutama twicaranye ko ntamuzi ninde? Uyu n'umuhungu wanje mukuru. Uyo? Uraho avukana na dawe. Dawe ni telefone Ndwenga. Mwene wacu Ndwenga mbaba yarapfuye, yagenda Buganda nyina wowe yarimba avuze imbani. Nije natize. Mugabo wewe wambwiye ngo witwa Rugwe, kandi nzi yuko abantu ba kera muzi kuvuga igisekuruza kanaka kava kuri kanaka gutyo. None ibyo jewe bimbwiye ntabimenya neza, nkamenya ni Rugwe ni mwene kanaka. Ntukoreshe Rugwe kuko nagatazirana, ukoresha izina ryawe bwite. Wewe izina ryawe? Wewe izina ryawe ninde? Chongera mwene nde? Mwene Ntaririho. Mwene Ntaririho. Ntaririho wande? Ntabiri wa bijibo. Bigi wabo. Bigi ntwari. Wande? Wabucumi. Icumi wande? Bucumi wa Rusanganwa. Rusanganwa wande? Rusanganwa kwa Mubobe. Mubobe wande? Mubobe wa Ntagirirwa. Ntagirirwa wande? Ntagirirwa wa Ntuzi wa Muhimbiri. Muhimbiri wande? Muhimbiri wa Kinyosha. Kinyosha wande? Kinyosha wa Sinabajije. Sinabajije wande? Wa Bitungwa. Bitungwa wande? Wa Bucumi Bucumi Kidegui. Uwo nawe ni wande? Uwo Bucumi ni wande? Uwo Bucumi Nwabarayabara. Naho ugeze cyangwa urabandaye? Ubu ni mwe mukomera amashyi. Umuntu wandungikira yaraje ashobora kumenya ni benshi. None mutarose, none wewe ntiwambwiye, hajya wavuze ngo uri mwene wa
yavukana n'uyu nawe yavukana n'uyu uri umuhungu wiwe rero yego nujya n'umuhungu wawe ni mwene wabo mwe mwavutse ryari uri umuhungu wavutse ryari 64 we turangana wenda kuruta imyaka 2 ntubona utu twanwa twirabura mugabo burya najewe kari bo none Rugwe Mutama Rugwe n'umutama uno munsi kandi afise kahise gakomeye wewe nta kintu uvuga uti nukuri jewe aho ngeze ndafise ikintu ushaka kubwira abana bubu utigeze ubabwira ukavuga uti nejo ubundi ijambo baze barimenye ko nta n'iryo bazi ijambo ni rwawe abana banjye icyo bokora muri iyi ngingo tugezemo nshyashya yego turi muri nshyashya ko turi muri uyu mwaka wa 20 urabona nk'abantu bakurikiranye bose baragiye bagasore mwene mwambutsa yaragiye ndizeye bamusinze Gitega aba bahungu banjye ndetse nababwira nubwira ni Maritonda icyambere cyo muri Itonda gikurya injiri ya bugiti usonelese nka nyoko ukore ko urumva gukora ko n'ugusambana sindabiyisha hanyuma rero ndi muheze muze murasondera mu rundi wese mubonye n'ukuri ndi mumuha bwakeye niyanga kubuguha azoba agenda n'inzigo icyo ndacumvise none wowe hano twavuga yuko ariho wavukiye navukiye aha uruzogi rwanjye ruraha navukiye mbere hajya hepfo hajya none igihe wavukira hajya iyi misiyoni yari ihari y'abapatiri oya nta n'umwe yariho yaje uyibona nsobanurira ingene yaje misiyoni abazungu abapatiri bazi byari bimeze gute abazungu bazi mwiburane twumvikane gatoya jewe kandi kuri icyo kibazo ndaguhame jewe urabona nabategetse gatanu abaza mu bukiranzuki n'ishengereye bubaka banumva hanyuma rero jewe n'abategetse gatara iyi misiyoni mu kuza yazanywe na baranyanga niwe yayizanye nduwumva rero ndaje baranyanga bijyagana bagiri bitugana na nduwumwe uko yari iwabo araheza arafata umwana wo kugira ngo jewe ndi mugabo baranyanga ngo byabwira nduwumwe kandi ari iwabo ngo jewe ndi mugabo ngo ndabisengisha kirumba ngo nanjye ndashaka isoko baranyanga nduwumwe nawe ngo jewe ngo nanjye ngo ndabise mu kijyama cyajyamo inka n'ibibondo kijyama cyajyamo inka n'ibibondo yego ngo nzahashyira misiyoni bukere bayorogo abazungu bayorogo basanze hajya hepfo n'ibihuzu by'imitita baranyanga yaberetse ibumba ariko bazohubaka amamangazini baraheza rero bahubatse ndiwumwe nawe bica biganira n'abazungu b'amapadiri abahaha mw'uburano ngo nanjye habwira baranyanga ngo nanjye ndabise mu kijyama cyajya n'inka n'ibibondo ngo nzohashira n'uguru redi ngo nzohashira imisiyoni uzi hashira misiyoni banza usomeye Mutama
kugira ngo ubandanye umbwiriza iyo nkuru ugarura amata uba ubanza ugarura amate nari ngeze kuri barahembe yego rimwe rero akabwira abapadiri aca rero abahaha mu iburaniro mu Kiryama kuko kigatani ubona imisiyoni yicayemwo hari kwanduwe hajya hari kwanduwe niwe yahatanze kuko bahiganwe rero ryari higanwa n'abarayi kuko barankana kandi ariwe yari yaramubyaye kubatika bigenda gutyo bahashira imisiyoni kare barabumbisha amatafari amatafari inyonga amatafari amaze gushya rero baragura ibiti baratubira amatafari n'amatibura biruzura aha rero baciye babwira abakozi b'igakara baza rero kwikorera amatafari yo kubakira babaha ibikongwane mugabo babaha igikongwana tuwuhera ngaho kugana kwikorera ijana utura umugabo umwe bagaye yagize ngo jewe ndakomeye ngo nikorera ibintu riremereye yagize ngo aracaterura bamushyiramo byinshi bagira ngo aracatambuka kabiri byamukurishaga umugabo bataruye uwumya bayabaga mbega umutama bita ndengeje wabora mumenye ndengeje Petero ndengeje yabaha mu Rusenyi aha mu Rusenyi wamumenye gute ari webo yari wabo namumenyeye kuko twakorana ku bazungu bakera mwarakorana ku bazungu bamwe bagana n'ingira bagana yose bagana bwana Kirisimisi burya wowe warakoze kwa bwana Kirisimisi nkabura kuhakora n'igihe agura ahanya n'umugabo yitwa Tagishakana nawe ngira nkana ariwe yaguze ngaho mu gukora ari je nari mukabita kuko nari mukabita mwibara numva ari ikintu kiryoshye rwose none ubu twavuga ko ufite abana bangahe abuzukuru bangahe abuzukuruza bangahe ntiwamenye kuba hano umwana wamujyana wowe wabamenye n'abuzukuruza sinamenya ngo ni abuzukuruza benshi oya ni benshi none ko numvise bavuga ngo Rwagasore yavukiye mu bitaro byo mu Musema icyo kintu rakizi bani yavukiye kandi atabitaro byari igihe yavuka umurwa mukuru ikindi nagomba ndakubaze ni gute bavuze ko wakoreye abazungu uracyarimo ni sawa ku nyama warababaye ni sawa ntabwo kubuze gutora
Rusi akira nawe oya ntacyo bariya bazimenya uyu ni umunsi wa rugwe urabyumva ni umunsi wa rugwe wewe icyo dukeneye ko tuganira neza utubwire kahise k'iyi komine ya Butaganzwa ejo n'ejo bundi ukazoba uhari cyangwa utakihari ubasigira ijambo ryiza umenye ingene bazobandanya babaho ariko rero ikintu jewe cantangaje ni imyaka yawe je kugera ubu byananiye gutora imyaka yawe y'ukuri ndaguha imyaka 100 akana gacano ijana 50 njyane karangamuntu muzanira karangamuntu turabe genda muzanira karangamuntu umenye imyaka yiwe y'ukuri tukabona urumva rero igihe wari kuwiruka abantu bose ukabacako ukabahetura neza neza abantu basigaye bibaza ingufu ufise iyo wazikura 1909 wavutse 1909 ko biteye ubwoba byose urumva ngira ngo barayibona 1909 rero ikarangamuntu ndayibonye none tuvuge yuko abanyeshuri bazi guharura neza mwumva afise imyaka ingahe 116 ubu rero nibaza yuko uracyashigaje imyaka 4 kugira ngo ugire isabukuru ikomeye gose umunsi mukuru se bimuri kumurangira ndakareza haruna mujyi mukuru none jewe muceceka twumvikane kuko tuvugira rimwe twumvikane kuko tuganira nkeneye kumva ibyo ambwira ubu rero ndiko ndarondera bagira ngo nugufira wowe nta gufina kurimo nk'ubu ndiko ndashaka umuntu tuzokinana isinema we urashobora gukinana isinema nanjye wewe nakibasha kwiga oya bizosaba ko wiruka mugabo urashobora gukina ikindi gikino ukaba nk'umukurambere ukaba umusitari bakakwemera ko umuntu akomeye nakagakoni ntambuka bageza mubiko none aba bose bakuze bakubona imiswi y'inkoko bavuga yuko iyi komine ya Butaganzwa ariyo umwami yahungiyemwo wari ufise imyaka ingahe iyi komine ya Butaganzwa twakwigije bose abantu barekerwa ko aribo baraba abatwari batwara ibihugu namenye imyaka nari ko bagihingira gukora kubaka ibiti by'ibiti tubyubakisha imiganda y'ibiti tukaziha isengetero none waramenye ko umwami yahungiye ngaho wabimenye gute
mukuza erega mukuza hari hateye ingwano iyo ngwano ijana ni bugoyi ishishikira igitega akaraza rero bahungira kumaremera ahungira ngaha kumaremera abantu ntibagize ubwoba ko umwami bakabura kugira ubwoba oya ntabwo bagize bakagira ubwoba bavuga batabivuga bati mwami cyaraje kuturamutsa cyaraje ntibamenye ko ahunze kada naburyo ibyakorana na mwambutsa yaciye mu kibira ariya mu kimotera tuza kurunda ibyo mu kimotera ngo umwami yaragabwa nawe nyene mwambutsa yabaramugaba bati baramugaba none we baragukubise ikimoko naryamye hasi bagira bagitaramure babona kunyo hagwaye umukurutu semunyamubwiye ngo aragwaye mukuru tukuri ngo baragazanga hagwaye mukuru ntacyo guhohosha bagukubise nk'ibimoko bingana baciye bakwihora yego araba ngo rero ngo nabyuke ntemukubi ngo yocapfa ndabyuke yica misigaro yakoze yaciye avuga ngo ubu rero abandi mugabo barabakubise bagatukuza n'umugabo mu kigarama batatu barabakubise ngo ubu rero ngo nibamanike ku maremere ngo kubaka inzu y'iwanze ngo nzoza kuyinjira ngo ku munsi munaka yagenda rero inzu turayikora turayubakisha y'imiganda iruzura igiye kuzura akabwira abana ngo habasuku biwe barenga agaheke tongera ubona agatuzuzu ubona n'ibanga ngo botumara ngo tubacaniye ngo bakoze gutyo ngo tumara nguko nta mwana koronka ngo niwenga impeke n'intange zitanu n'intange imwe y'umugabo katundu ngo nacondo nandurya cyane urahebye rero n'izindi nazo ziri umuryi baha abatingana rimwe mu gihe abatingana uyindi mu gihe abakuru nuko byagenze byari bikomeye rwose hari nta magi imwe babaka amagi uriya irigi umuzungu ahari yari ingorane nta murundi yagira kuko byabisaba n'ibijumbu ntigwari byari kwawe iyo mifuko bakoresha byari iby'iwacu bari bafise ibikoko babigaburira hari indogobwe amafarasi bashyiraho umwenegihugu mu bihubahuba byarage bakabishyira mu mahubahuba tukabyikorera tubijyana ku muyange kwa wungeri kugaburira izo ndogobwe n'amafarasi mugabo wewe wawe umugabo baguhubye irige bakaguhuraho none wowe ko wumva wabanye n'abazungu kera ukongera kuba uri umukurambere kandi abakurambere bari bazi uturirimbo twinshi no kwivuga amazina n'ibintu we nta na kamwe wigeze umenya ngo njishirize narinda byitaye kuko naciye nifatira inzira irenga Bujumbura kwicuza umushahara no mbumba barengera hariya munago ya Rumonge hajya ku Misiyoni havamo nkagendera muri hariya mu Gatumba ba Rwanda hose tabigu ndagendera no mu Rwanda wagezeyo
imurwa ugaze kukagera uja mutwe akanyara hari uruzi rwitwa Akagera uri mu gushika inyanza hasigara udaye inyanza hariho bita street hasigara umwami udaye ugaze kukagera rero wakiduga ukatumba muceceke twumve komisiyoni rero wagera hirya rero imisiyoni hari ibitoke byinshi hirya y'ibisagara cya Nyanza ibitoke byinshi cyane kandi mu Rwanda benze nk'agaheke baraye benze agaheke bakakanywa bakakamara ngaya mango bakabenga kandi gaheke ku mugoroba wasizeye bashobora mu kanwa kaheke kahiye banzumira amate umururaje ega bashimukane mu Kirundi ngo urutabiro niyo mpendo burya utaramena umugi kandi utaraheko ameninda utaramena niko ndavuga bose oya ntiri kubivuga byose babyumvise naho ni mu mupinde bukomeye bo none uba kwaba abana bubu uko bagenda ku ishuri ko abana bubu bagenda ku ishuri wowe warigeze uja mu ishuri yo kwandika gusoma no kwandika ntibyari bwazi mugabo uvuye ngaha ugenda i Bujumbura wavuze ko wagiye mu Minago ya Rumonge ndahabona uko mubona mugatomba hoze ndabona uvuye hano wagenda niki ugenda n'amaguru ugenda n'amaguru guca ukagenda mpaka ni Bujumbura n'amaguru gaca mu mbasha ukarinda ushika wururuka ntuzi hihi n'amaguru cyangwa uke kuri Kajumbu bambaye ku Karinzi wambaye utambaye atenege byacu bigiye kera mwagenda atabira tunyamba abagenda bambaye ibihubahuba mu maguru batwaturuka hanze none kubera iki wowe utagiye Manamba oya Manamba barahije barandise abandi abaje Manamba babyara banze bakabiyerera nzinga barabambise n'impuzu z'amadongi yaba yavuze ngo naza kunuranura mu mazi muri zimu byaba nibayanengera nagira ngende wagira ugenda ngo se umurushwa ngo ndatonze dogije mvise none ko umugabo cyo gihe ega twambara ibihugu by'ibiti nta ndongwa zari bwawe nta ndongwa yari bwawe nta ndongwa zari bwawe hajyaga uzi ko mwibyo gabize n'irabyo iko mwibyo ubwa kabiri haza impuzu z'ikiga ibikoya amareta yera none ubwa gatatu haza iminyike irabura ariko wowe wabanje kwambara impuzu y'igiti nijyo nayikoma n'umugore wa nyina ubu namwambitse impuzu y'igiti none byagenda gute ngo wambare impuzu y'ibiti wikwize hose none ko ari uwo mugambi wariho ntibatwenga umuntu ko hari abatwenga muntu nande ubumwe bigoro by'ikigongwe twamwakiriye mukijyamaga mutama twamwakiriye mukijyama yambaye impuzu z'ibiti batwakomye n'imihigo twabaririye gutyo bamwe baryihaye barabafundiye ukwabarira
iza bagashira imihebu kuri Nyambuzi bitabyiri imihebu urayizi imihebu ndayizi ukagira gutya rero bikagira neza bikagira nkaho bigafuka neza rero mukamuha rero ukamuha agacumu k'ibiri aha rero impange nazo ziterekeje impange inzu nuko ntaki nduma mukabahabona ariko arasamiranya rero abantu bose ibibavu bamushyiriyemo mu bisangaza yagira kubuza abantu baguma bosa n'imibebu munsi ya Nyabisangaza umwotsi ukarengeramo ukajya wumva rero mbe ndagwakabavu nagoye uraja mu isengero umve kajya kabavu kagiye yose kamota neza kajya gutya nagira ariko bagira makaryoheko mugabo tugeze byaka tugisoma tugaca tumufatisha rero buri mufasoni wiwe mucandi yitwa mucandi terura mugaterura ushatiga mukunini mugaterura mugasimbagiza umwamaraga hari gushina rero wanumvira yaraje bavuga ngo wewe witwa Rugutsi kandi abantu bitwa barwo barabantu bakomeye kandi abayo bose nabuze wowe wari ufite abagore bangahe rero nabibiri umugore umwe wenyene nabyaye ko abana indwi aracyariho asigaye asigaba n'abandi bose nangeri yarabamaze mugabo abantu ba kera ntimwari muzi kuresha abo yakera ibana byari bimeze wamugo mu mukobwa nkuze mwagenda ku rubyino rw'abatware kuko abatware barabyinira ndaguhonje gatoya kutagira amagara bamaze rero kuteramo akabyino ngo iramana ndabivuga mazambwa indondo mazambwe kwa bitari mazambwa indondo mazambwe kwa bitari basambwe indondo mazambwe kwa bitari baza mukomurero na wabu mutana muhira ugacuta rujana muhira mutana muhira ugaterura niko twakora niko mwakora ubu rero none wewe umaze mama w'abana umunsi mumenyana mwahuriye he byagenze gute kugira ngo mukunde icyo kibazo nicyo mbagije ibyo biragoye none ndazi ko byoroshye washimye umukobwa namwambwiye gusenga ahubwo rero cyane cyane ndasenze gatara n'amaboko byahereye kuri eglise ku isengero uramubona rero nta munyebo nguyu muceceke twumve namubonye ko ari mwiza ujya mukobwa mba ndamushaka namureshe rero tuva mu kandi nta makuru neza n'udusonesone twinshi vuga cyane hariya byinjiremo
ngo kugereza ngo kwijyane ngo yasi ndakura yamara akuze kandi akuze kandi ngo yanjye ukamubwira ngo nagera ndakabonye ngo bana we ngo none wako kubwira kajya ngo none urazi iwacu ntimwebwe nkabaza munyemereye ngwego ndakwemereye ngo mugabo ngo urambura uruvugana rwamyeho kuva kera umureshe utamujyana mukuru ego rwamye turuvugana ndavuga kuri ishasha umukuru ishasha nicyo cyakora ukeye mu gitondo utubwira ababyeyi mbona nitugiye nabona umukobwa kikanda mvuka hanaka kikwanaka ibyo numva ndamukenya amafaranga rero namanda yama aho wabwira mawe na dawe ndabaye ibyo uwo mukobwa mbona nta mahera niwora badasa ndidani niwora niyaba muhira iwaba ari sawa ukagenda buze ukarihira nk'ababukerere imbere byawe naza ubu none kwanakura babanza kuvugana n'abadamu nkatamenya rero azoja gusaba tugenda gutyo bagatwara ibyuma ari amajana atandatu ibyuma rero yari amahera intwari yari intwari ari amajana atandatu ari amajana naho byagera mu ntwari z'abakobwa nta bindi bijye byose tukagira kuri iyi ngubu none nk'uwo mukobwa yaba yambaye gute uri kuramusha yambara impuzu z'ibiti nanjye nambaye impuzu z'ibiti mugabo nawe nungaha haba hafutse utubere twaba dufutse yarisherwanya se umwana yarakoma impuzu akamwambira je numva karahanyuze byari biryoshye none uravya bubu ingene babaresha ubona ari byiza ubu ego babizi imbagarombo barabizi imbagarombo ntawo bishobora barabizi imbagarombo yo gutegura bwuma bagaterura bwuma atabwiye na sanya nayo umukobwa wawe bategura bwuma ubu rero Butamarugwe turiko turabandanya urugendo twari twashimye kukuganiriza gatoya none ejo n'ejo bundi uriho cyangwa utakiriho aba bana bazokenera kwibuka bati Butamarugwe yaratubwiye akajambo karyoshe jewe nzokabika kandi ndakababwira ijambo ni rwawe abana benshi barakunze aba bose baramba ndakwereke mu ndabona ndamukwenze abo abete njeje kandi abandi bose nibyo sana uriya n'umukazana w'iwanjye uriya n'umukazana niwe nyene abo uyu abaje n'ibondo byanje ngaho tugira amahoro bo rero nkaba ndagukengurukiye rwose ingene twaganiriye kandi aha ntituganiriye ubwa nyuma nzogaruka ndabe yuko bimeze neza ndakuzaniye n'impuzu zindi uzihindure sibyo Arina uramushakira sha agashati keza ukamuzanira uriya mukobwa uriya namunyego uriya azokuzanira agashati keza
akakumpera sivyo hanyuma nzogaruka kukuraba nawe nta kibazo mukuhenda nta n'ubyina ibye sana kandi usigaye uraza agafaransa urayamenyana n'abize gute kandi urabizi nabyumvise ivuga amazina imbere y'uko ngera mugabo ndigarika nivyeresigura vyegeri kimengo tamwango nimwe mukomera amashigaye ako karamatsi ubwo rero tuzosubira none urabona uracabona wibonera icupa oya nta kibazo nta ngorane none ujya batuza ko benshi bavuga ko yari umutama mugabo yarakuze ujya bati mu nzu uje ujyaho yari mugihe bikeye ndavuga mugatondo muri bagiye gato aya ntacu kazima wabamenye wari ubazi se warumarakira se wabamarakira uracamye oya yaredi niwe umwibuka se wamarakira yari ndegayera witwa nyabenda se nyabeza hajubona hari buriro niho abagwayi binyorongo imirenda kabashira hari kwa nyabeza kajagasozi kose kari biyo bagatwaye ari bwiwe ari bwiwe kera baranyaga mugabo batuza ntibamubwiye neza kandi shaka umugabo batuza yari se wa nyabeza nibyo gahera nyabeza yari se bamaracira yari se bamaracira kuko nashaka numvirize ko batuza muzi neza oya batuze nawe nzi amazi yakubera yaba wabona neza ni ukuzaniye amafoto y'abantu ukambwira amazina yabo nkaraba yo kubazi ndabona bavuka bakampamagara nk'akayoga nk'abakurako imitasi nyinshi bo ndagushimiye rero ubwo ibisigaye reka ndakwifurize kuramba Imana ikongera iyindi myaka ejo n'ejo bundi tuzogaruka twongere tugire ikindi kiganiro tuguma tugusengera kugira ngo uzobe ukiriho sibyo none mbere icupa mwariye mwarikuye kwanyu barabijana ni wewe uwarizanye aramenye iyo bita reka rero tukomeze urugendo uranyereka ariko iwawe ntiwavuze ngo hari akajambo ushaka kumbaza unyereka aho wanjye hari ibikoko by'amazi ibyo bikoko jewe ndabyirukana baragasa reka tuzobwira abantu bafashe kubikura Kujya ndego bozo kujya ndego, mbere mbere ndimo zindimba.
bakubwire ahantu hamere neza nawe wakamubarira mwana yewe sigaho mwana seka amatwi ndakubarire wawe igirigishire muhakayira ati so wawe mukubera mwana yewe yarabyutse mu gitondo utabara urugamba rwawe abanyavuga cyancozi mwana yewe barakubita baratemba byaratembuka ati none mwana nje tega amatwi ndakubarire kubarira bamenje ati kubarira bamenje mwana njewe kubarira bamenje ati bajonjo mu kumenja mwana njewe yari umukwe w'umwami yaravutse ari umwana aragenda ku kirimba uyu mwami amubonye aramugamo aramugabira amuha umugeni wiwe aramutwara mwana njewe amuha n'inka aratwara ati mbega amajonjo muhanywa n'ikirimba n'inama yatwara amwe majonjo yatunze mw'abantu mwe mutega amatwi ngo mubyumve amwe majonjo yatunze mw'abantu mwe aragenda kwa sebukwe arabyuka mu gitondo umugore atamubariye aratura ku kirimba kwa sebukwe wiwe sebukwe mwakimubonye mw'abantu mwe ntakura kuko muramuza uyaganda arapfukama mwana nje amajonjo nagize ngo bwakeye amajonjo aramusubiza mw'abantu mwe bwakeye data bukwe ati nyamara data bukwe we nje naraye ngo ndaryamye oyi ndetse zandeye raba ngo mfise imbwa zibiri data bukwe we oya muce ngo narurebeya jewe ndayikuzamvye ndagusavye iyo mbwa yawe iyo mbwa nkuru ya zosi oyo yimbe ndayitware sebukwe ngo avyumvise mw'abantu mwe araheze ngo agire ubwoba ati mbega amajonjo narakugabiye mwananje k'amajonjo we atera aba amajonjo naguhaye umugeni wanje k'amajonjo naguha indaro uratwara ati n'ubu mwananje ndakugabira wanogenda